buri gihe iyo ikiza cyadutse cyangwa se ikindi cyago nk'intambara, abantu batekereza ko kizamara ibyumweru bike kikaba kirarangiye, ubuzima bugasubira uko bwari bumeze. Hanyuma hagashira ibyumweru, hagashira amezi, hagashira umwaka umwe, ubundi tugatangira kubimenyera. Muri buko bw'icyorezo cya COVID-19 cyadukaga, twatekerezaga ko ari ikibazo cy'ibyumweru bike, ubundi tugasubira mu buzima busanzwe. Birangije bimara imyaka 2. Uko ni nako byagendekeye abanya-Ukraine n'Abarusiya ubwo mu 2022 hatangiraga intambara ishyamiranyije ibihugu byombi. Abarusiya bumvaga ko ingabo zabo zigiye gutera Ukraine, zikayumvisha mu byumweru bike, zikayishyira ku murongo, ubundi zigataha. Uyu munsi hagiye gushira imyaka 3 kandi impande zombi zirananiwe. Abasirikare ba Ukraine bararushye cyane. Abatarapfa cyangwa se ngo bakomerekere ku rugamba bafite umunaniro mwinshi. Abenshi muri bo, niba atari bose, inkuru nziza bategereje ni ukumva ko intambara barwanagamo n'Uburusiya irangiye. Gusa abafite ibibazo bikomeye kuruta abandi cyangwa se abifuza ko intambara yarangira kuruta uko abandi babyifuza, n'abarimo kurwanira ku butaka bw'Uburusiya mu gace ka Kursk. Murabyibuka? Ingabo za Ukraine zinjiye mu Burusiya mu kwezi kwa 8 zigarurira agace kitwa Kursk. Na n'ubu niho ziri. Abangaba ngo ubuzima bwabo ni bubi cyane. Barembejwe n'ibitero bidashira by'ingabo z'Uburusiya zirimo gufashwa n'abarwanyi b'abanyacecenia ndetse n'ingabo zisaga 10,000 zaturutse muri Korea ya Ruguru. Akababaro k'aba barwanyi reka tukavugeho. Mbere yo kuvuga ku kababaro k'abasirikare ba Ukraine, reka tubanze tuvuge kuri aba banyakorea ya Ruguru baje kubatera ingabo mu bitugu. Inkuru zivuga ko aba barwanyi b'abanyakorea ya Ruguru barwana nk'abiyahura. N'ubwa mbere bari basohotse mu gihugu cyabo. Bari bamaze igihe batajya mu ntambara, ariko ibinyamakuru byinshi biravuga ko aba barwanyi barwana batitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, kubera ko abenshi barashaka kugira umumaro kugira ngo ntibasubire iwabo muri Korea ya Ruguru. Kubera ko ubuzima bafite mu Burusiya ni bwiza cyane kurusha ubwo babagamo iwabo muri Korea ya Ruguru. Barifuza ko iyi ntambara yaramba kugira ngo bigumire mu Burusiya. Ngo babonye byinshi mu Burusiya batari barigeze babona iwabo. Ibinyamakuru byinshi byanditse ko aba basirikari ngo ibyinshi babonye batabonaga iwabo birimo na internet. Aba banyakorea ya Ruguru biravugwa ko bamaze kubatwa n'amashusho y'urukozasoni kubera ko babonye internet bakirirwa bayareba. Barifuza kwigumira muri iki gihugu cy'Uburusiya. Umunyamakuru w'ikinyamakuru Financial Times ukurikirana inkuru z'ububanyi n'amahanga witwa Gideon Rachman yavuze ko aba basirikare bakigera mu Burusiya ngo bagize amahirwe akomeye cyane yo kubona internet. Ibyo babonye byarabatangaje kubera ko iwabo internet ni nke kandi iragenzurwa cyane. Uruhare rw'izi ngabo z'abanyakorea ya Ruguru ntabwo ruratangazwa neza, uretse ko amakuru yibanze ahamya ko zageze ku rugamba zimaze guhabwa intwaro z'Uburusiya. Ibivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye ni uko intambara ikomeye cyane ku banya-Ukraine, ku buryo rwose ngo bamwe barumva bakwiye kuva muri aka karere ka Kursk bakisubirira iwabo kubera ko babona ntacyo bibamariye kuba bari mu Burusiya. Gusa abategetsi ba Ukraine kuva kuri perezida wa Ukraine ubwe Volodymyr Zelensky barasaba ko aba basirikare baguma hanga muri Kursk bakihangana gato kugeza perezida Donald Trump ageze ku butegetsi. Baratekereza ko ari uzazana igisubizo. Byinshi ku mibereho y'aba basirikare b'abanya-Ukraine bari imbere mu Burusiya muri Kursk bakaba basa n'abarimo kuba ahantu habi kurusha ahandi hose bigeze kuba. Byagarutsweho na Paul Adams, n'umunyamakuru wa BBC uri Kiev. Yanditse inkuru ndende muri iki kinyamakuru agaruka ku buzima bw'aba basirikare
yaragize ati imvugo yabo irihebye cyane ndetse irimo uburakari bwinshi. Abaganiriye nawe bamubwiye ko ibintu birimo kuzamba umunsi ku wundi. Bati nta ntego tubona, ubutaka bwacu ntabwo buri hano. Nyuma y'amezi hafi 4 ingabo za Ukraine zigabye igitero gitunguranye muri aka karere ka Kursk ko mu Burusiya. Ubu nibwo bumwe mu butumwa bwo kuri telefone bw'aba basirikari barimo kurwanayo bugaragaza ishusho idatanga icyizere y'urugamba badasobanukiwe neza, ndetse bafite ubwoba ko bashobora kuba barimo gutsindwa. Uyu munyamakuru wa BBC mu nkuru ye ati tumaze igihe kinini cyane twohererezanya ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram n'abasirikare benshi barimo kurwana muri Kursk. Agaragaza ko ubutumwa bamwoherereza ari ubutumwa bwo kwiheba gusa. Muri iyi nkuru yanditse kuri BBC ntabwo yigeze atangaza amazina y'abo baganiriye, yagiye yahindura. Aba basirikare bavuga ku bihe bibi by'ikirere no kubura ibitotsi mu buryo bw'akarande kubera ko Uburusiya ngo bubamishaho ibisasu mu buryo buhoraho. Harimo n'ikoreshwa ry'ibisasu biteye ubwoba bipima ibiro 3000 byo mu bwoko bwa glide bombs biyoborwa cyangwa se bikiyobora. Ndetse aba basirikare b'abanya-Ukraine barimo no gusubira inyuma kubera ko ingabo z'Uburusiya ziragenda zisubiza ubutaka buhoro buhoro. Ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 11 umwe muri abo basirikare yanditse kuri Telegram yandikirana n'uyu munyamakuru wa BBC ati biragaragara ko uburyo bimeze uyu munsi ari ibintu bizakomeza, ni ikibazo cy'igihe gusa. Yavuze ku munaniro mwinshi cyane bafite, avuga ku kuba ingabo zabo zidasimburwa, izinjiye aho ngaho muri Kursk nizo zigihari. Yanavuze ku kuba haraje imitwe y'ingabo igizwe ahanini n'abasirikari bashaje bakuwe mu bindi bice barwanagamo bananiwe cyane. Avuga ku buryo barwana ubutaruhuka, bamara amasaha menshi barwana bagasinzira gake gashoboka. Kumva abasirikari binuba ku bijyanye n'abakuru b'ingabo babayobora ndetse no ku bijyanye n'amategeko ndetse n'ibikoresho bidahagije ni ibintu bisanzwe, niko abasirikare kenshi babigenza mu bihe bigoye. Mu gihe barimo kotswa igitutu cyinshi ndetse n'igihe cy'ubukonje bwinshi kikaba cyegereje, byaba bitangaje kutabumva binuba. Gusa ubutumwa bahawe uyu munyamakuru hafi ya bwose burimo kwiheba, bwumvikanisha ko kugira umurava ari ikibazo ndetse bitanashoboka muri iki gihe. Bamwe bibajije niba imwe mu ntego zo mu ntangiriro z'iki gitero zo gutuma Uburusiya bwimura abasirikare babwo bari ku rugamba ko mu burasirazuba bwa Ukraine bakajya kurwana muri Kursk hari icyo yatanze. Bavuze ko amategeko bahabwa ubu ngubu ari ayo kwizirika cyangwa se kwihambira kuri aka gace gato k'ubutaka bw'Uburusiya kugera Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufite igenamigambi rishya ageze ku butegetsi. Bizaba ari mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Umwe muri aba basirikari yaragize ati umurimo w'ingenzi dufite ni ukugumana ubutaka bunini cyane bushoboka kugeza ku irahira rya Perezida Donald Trump, ngo ni ukugira ngo bibe ingurane y'ikintu runaka. Uburusiya buzemere kurekura bumwe mu butaka bwa Ukraine nabwo kugira ngo burekurirwe ubutaka bwa Kursk. Ahagana mu mpera z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagaragaje ko impande zombi zirimo kuzirikana ku ihinduka ry'ubutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaragize ati ndabizi neza ko Perezida Vladimir Putin ashaka kutwirukanayo bitarenze itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere ku irahira rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ingenzi cyane kuri we kugaragaza ko ibintu arimo kubigenzura, ariko ntabwo arimo kugenzura uko ibintu bimeze, niko yavuze. Mu muhate wo gufasha Ukraine kuburizamo ibitero byo kwisubiza inyuma mu karere ka Kursk, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa bemereye Ukraine gukoresha intwaro zirasakure bayihaye
mu kurasa imbere mu Burusiya. Gusa ntabwo bigaragara ko ibingibi hari ikintu kinini byakoze cyo kubongerera ishyaka. Umwe muri aba basirikari b'abanya-Ukraine yavuze ko bisa naho ikintu basigaranye ari ukwicara hasi muri ubwo bukonje bagasengera izo misile. Ataho tuba ni naho turwanira. Misile zo mu bwoko bwa ATACMS Ukraine yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe na misile zo mu bwoko bwa Storm Shadow yahawe n'Ubufaransa n'Ubwongereza, zishobora kuba zarashegeshe cyane ibigo bya kure byo mu Burusiya bitegurirwamo urugamba, ndetse zikanashegesha cyane ububiko bw'intwaro z'Abarusiya ariko ziri kure cyane. Ariko ibingibi birasa naho biri kure cyane ku basirikare bugarijwe bari ku mirongo y'imbere y'urugamba muri Kursk. Aba basirikare bari muri Kursk bo bavuga ko muri aka kanya icyo bakeneye atari ukubona misile bahawe n'Abanyamerika zirasa kure mu Burusiya, kubera ko ikibazo bafite ni ubukonje bubugarije aho bari ndetse no kuba badasimburwa. Ukraine ivuga ko gutera intambwe kugenda buhoro cyane ku Burusiya mu burasirazuba bwa Ukraine kugaragaza ko ari ngombwa cyane kwizirika kuri Kursk. Mu kwezi kwa 10 konyine muri uyu mwaka Uburusiya bwashoboye gufata ubuso bwa kilometero kare zigera kuri 500 z'ubutaka bwa Ukraine. Nibwo butaka bwa mbere bunini cyane Uburusiya bwari bufashe kuva bwatangiza iyi ntambara mu kwezi kwa 2 mu 2022. Ni mu gihe Ukraine yamaze gutakaza 40% by'ubutaka yafashe mu karere ka Kursk ubwo yahagabaga igitero hari mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Umwe muri aba basirikari yavuze ko icy'ingenzi atari ugufata ahubwo ari ugukomeza bakagumana ubwo butaka bw'Uburusiya bafashe. Gusa uyu musirikari yavuze ko nubwo harimo kubaho gutakaza ubwo butaka bw'Uburusiya bari bafashe, ariko kubugumana ngo ni ikintu cy'ingenzi. Ati rwose gufata ubu butaka byashoboye gutuma ingabo zimwe z'Uburusiya zimurwa zikurwa mu turere twa Zaporizhia na Kharkiv, mu turere twa Ukraine zari zarafashe. Ariko bamwe mu basirikari baganiriye na BBC bavuze ko bumva bari ahantu badakwiye kuba bari, ko ari ingenzi cyane kuba ku rugamba rwo mu burasirazuba bwa Ukraine aho gufata igice cy'Uburusiya. Ati umwanya wacu wagakwiye kuba ari aho ngaho uri mu burasirazuba bwa Ukraine, ntabwo ari hano ku butaka bw'undi muntu twakabaye turi. Ati ntabwo dukeneye amashyamba ya Kursk twatakarijemo bagenzi bacu benshi. Gusa ku rundi ruhande nubwo hashize ibyumweru hari amakuru yumvikanisha ko abasirikare bagera ku 10,000 b'Abanyakoreya ya ruguru boherejwe mu karere ka Kursk gufatanya n'abasirikare b'Uburusiya mu gitero cyo gutsinsura abasirikare ba Ukraine. Abasirikare ba Ukraine baravuga ko batarahura n'aba Banyakoreya ya ruguru. Umwe muri abo basirikare ba Ukraine waganiriye na BBC yavuze ko atarabona cyangwa se ngo yumve ikintu na kimwe kijyanye n'Abanyakoreya ya ruguru, baba bazima cyangwa se abapfuye. Igisirikare cya Ukraine cyasohoye amajwi kivuga ko cyafashe yo mwitumanaho ryo ku byombo by'abasirikare ba Koreya ya ruguru. Abasirikare bavuze ko basabwe gufata nibura umusirikare umwe wa Koreya ya ruguru bakamugira imfungwa, by'akarusho bakamufatana ibyangombwa bye. Bavuze ko bijejwe ibihembo nk'indege nto z'intambara zitajyamo abapilote zizwi nka drone, cyangwa se ikiruhuko cy'inyongera ku muntu wari we wese muri bo uzashobora gufata umusirikare wa Koreya ya ruguru. Mu buryo burimo gutebya, umwe muri aba basirikari yaragize ati biragoye cyane kubona umunyakoreya ya ruguru mu ishyamba ryijimye nk'iri ngiri rya Kursk. Abarwanye mu bitero byabayeho mbere bitageze ku ntego babona hari isano iri hagati yabyo n'ibirimo kubera muri Kursk. Kuva mu kwezi kwa 10 mu 2023 kugera mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka, ingabo za Ukraine zagerageje kugumana igice gito cyane cyo mu cyaro cyitwa Krinky. Ni ku nkombe y'ubumoso y'uruzi rwa Dnipro, ni mu ntera y'ibirometero 40 uvuye mu mujyi zabohoye wa Kherson. Aka gace gato
mbere kateganywaga ko gashobora kwifashishwa mu gukomeza gutera intambwe yerekeza ku butaka bwigaruriwe n'Uburusiya mu majyepfo ya Ukraine. Byarangiye Ukraine igatakaje. Icyo gikorwa cya gisirikare cyiciwemo abasirikare benshi cyane. Bitekerezwa ko abasirikare ba Ukraine bagera ku 1,000 bishwe cyangwa se bakaburirwa irengero. Bamwe baje kubona ko icyo gikorwa cyari nk'icyo kuyobya uburari kigamije kurangaza abantu kugira ngo ntibabone ko Ukraine nta ntambwe yari irimo gutera mu bindi bice. Bafite ubwoba ko ikintu nk'icyo ngicyo gishobora kuba kirimo kuba muri Kursk. Umwe muri aba basirikari uri no ku ipeti rikuru urwanyira mu mazi no ku butaka yarwanye Krink. Ubu ngubu arimo kurwanyira muri Kursk. Yabwiye BBC ko ari igitekerezo cyiza ariko cyashyizwe mu bikorwa nabi. Yavuze ko bivugwa mu bitangazamakuru ariko ko nta musaruro wo ku rwego rwa gisirikare birimo gutanga. Ubwo yavugaga ibyo kwigarurira aka karere ka Kursk. Abasesenguzi bamwe mu bya gisirikari bashimangira ko nubwo ibintu bigoye cyane ngo igitero cyo muri Kursk gikomeje kugira uruhare rw'ingenzi. Hari witwa Serhiy Kuzan wo mu kigo cya Ukraine gishinzwe umutekano n'ubutwererane wavuze ati niho hantu honyine Ukraine ikomeje gahunda. Yemeye ko ingabo za Ukraine zirimo guhura n'ibintu bigoye cyane muri Kursk, ariko yavuze ko Uburusiya burimo gukoresha ubushobozi bwinshi cyane mu kuzihakura, ubushobozi Uburusiya bwakwifuje gukoresha ahandi hantu. Yaragize ati uko dushobora kuguma muri uru rugamba rwo muri Kursk igihe kirekire kurushaho n'ibikoresho bikwiye nk'imbunda za rutura, ndetse nuko dukomeza gukoresha izi misile z'Abanyamerika mu kurasa ku birindiro by'ingabo z'Uburusiya, niko bigenda birushaho kuba byiza. Mu murwa mukuru Kiev, abakuru b'ingabo bo ku rwego rwo hejuru bashyigikiye igitero cyo muri Kursk, bakavuga ko kirimo gutanga umusaruro mu buryo bwa gisirikare na politike. Umwe muri bo wasabye kudatangazwa amazina aherutse kuvuga ati ubu buryo ibintu bimeze birakaza cyane Perezida Vladimir Putin, arimo kuhatakariza abasirikare benshi. No kubijyanye n'igihe ingabo za Ukraine zizamara zigifite ubushobozi bwo kurwana muri Kursk, igisubizo cye ntabwo gica ku ruhande. Yavuze ko igihe cyose bishoboka mu buryo bwa gisirikare izo ngabo zizakihamara. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Joe Biden bukomeje gushyigikira Ukraine kugera ku munsi wa nyuma uyu mu perezida w'imyaka 80 y'amavuko azasohokera mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera ko nk'ubwo ubwo Joe Biden ari mu ruzinduko muri Afrika mu gihugu cya Angola, Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin we yagiriye uruzinduko muri Ukraine. Ni uruzinduko rugamije kwereka Ukraine ko bayishyigikiye nk'uko babikoze kuva intambara yatangira. Yagize urugendo rutari rwatangajwe mu gihugu cya Ukraine. Ni urugendo rwari rufite intego yo kwerekana ko igihugu cye kizakomeza kuba ku ruhande rwa Ukraine. Uru rugendo rwa Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ruhuye n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje indi mfashanyo nshya ya miliyoni 425 z'amadolari yo gufasha iki gihugu. Aba basirikare ba Ukraine bamerewe nabi ku rugamba bategereje Donald Trump. Ikibazo nuko bitazwi neza nawe icyo azakora nagera ku butegetsi.